kairwamak Jakumakayat adumteng Kastoy agundawa Kakayo aming kakabsat ken kayem nembangal daw yo amin kakabsat hanak ko na pangagparangta agsagana nakaputi pa nag-live ko JB Facebook page ket madamdama bali ang dengeg kelatan ta hangko pay unay nga anak palagparparang dito YouTube dengeg kelatan na po ta agsagana na lang ti Facebook page Apapanak Siksikan Tulata Dikan Agsamsani Napagkada ko Ayat ko Kastan ko Agsingsingpet kanto Noawan nakto Itasibay mo Sabay ko Tanaipayan katagsak Umanay ang nagipim Unton kailiw na Kastan biyak ko Agsingsingpet kanto Noawan nakton Itasibay mo Sabay ko Tanaipayan kataragsak Umanay ang lagipim Unton kailiw na Diyak kaya ta makita Nalulumdaan ka Dati ipapanaw ko Lagip mo't palunik Iti lugar apapanak Siksikan tulad ta Di kan agsangsani Pagkadakon ayat ko Kastan biyak ko Agsingsingpet kanto Noawan nakton Itasibay mo Sabay ko Tanaipayan kataragsak Umanay ang nagipim Inton kailiw na Kastan biyak ko Agsingsingpet kanto Noawan nakton Itasibay mo Sabay ko Tanaipayan kataragsak Umanay ang lagipim Inton kailiw na Umanay ang lagipim Inton kailiw na Succession tiene como esa cosa un poco palaciega, ¿no? De familia mal, como esa cosa de shakespeariana un poco de que todos son familia, se querrán mucho, pero a lo mejor no tanto. Y es un poco esa lucha por el poder, traiciones, amor. Y creo que es una serie excelente, creo que es fascinante.
balin nagkasagana at tumulong ken ka iti aniyaman nga oras ngamin Mr. Lonely at nagen rignaken ka kaputa ag palata patasken ayan Mr. Lonely, oh Mr. Lonely ay ayatin ka unay Mr. Lonely, oh Mr. Lonely sakit at kastamin diin ka marikrik na may kadwa apan nagkita ta hindi lang nag-agas dayen naragsak ka ang makisarsarita ngem marignag di dayti likodan na saludsud ko ken ka di apay ket sumbad mo nga agsangsangin nasakit dayta ang marikrik na tani ay aten kukan iti sa balin nagkasagana at tumulong ken ka iti aniyaman nga oras ngamin Mr. Lonely at nagen rignaken ka kaputa ag palata patasken ayan Mr. Lonely, oh Mr. Lonely ay ayatin ka unay Mr. Lonely, oh Mr. Lonely sakit at kastamin diin ka marikrik na Mr. Lonely, oh Mr. Lonely ay ayatin ka unay Mr. Lonely, oh Mr. Lonely sakit at kastamin diin ka marikrik na sakit at kastamin diin ka marikrik na HBO Records and Oyoboy Production. Iti na minsan nagkita ta inamagkunuwatan na kayaken ka isumbat mo ket nalawan
ay ayatem. Pinasakit nga kinunan, awan bibiyang puti pagkuyusan, awan gaya kay mudingan, parparbukla eng gayam dayta ayan. Minsan nagkita ta, di na magtunong adan agayat ken ka, isungban mo ket nalawag, awan ko na nga ibaga kanya, nalawag aparpar buglaeng isumbat mo ta nakita akapoy kuyog mo, nalawag aparpar buglaeng isumbat mo ta nakita akapoy kuyog mo, ni ay ayatem, 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 ni ay ayatem. HBO Records and Oyoboy Production. HBO Records and Oyoboy Production. Magagmankan ka, akur-kurikur ka kat pailaan, sinot bang kur-kurikur ken ka, agsulsulo ka kadino kwa, sawam laeng kanyak, numayatrik ng magpakurikur kanyak, di ka agdanag, di ka agamag, panagkurikur ko ket na anak. Ilibak, jak ilimet, nabayagan nga jak ng kurikor. Ison sa inak igur-gurigur, budot abot jak payen major-jor. Ngem ini si bibiyag nilakay, kurikor ko inaldaw-aldaw pay. Urayak lang maakat kaday imas kurikor na makapatay. Wahai pagdaksana, no pada jempanak kurikor ko, anan na yade ngay sedek ko, jak isagan ikirain ko. Di kayat ko nga tiradam, jak polos masaksaktan, jak agsanalte, jak agiwing, di mo bakay o den balaibe. HBO Records and Oyoboy Production.
Eh, your wish is my command. May kanyang kota kuri kurang kan. Left and right inakumayan. Paturay ko nga bigidang madam. Siguraduhin, hinay-hinay lang. Taantes, siya tayo nakikis. Ay di munton maulitan. Di munton metin maitublis. Ama imasnan, magosto at panunay. Tiin ka kanyang panang korikor. Ipulpuligos mo nga'y tiritir. Itiin ka panang ikirkir. Lusa, itiri ko nang batido ako na'y kadagitan. Iyatas, iyabantem lang, walang aray tandaalam. Aguni kan tumanen, lupayat mo nga inakulitan. Malagsiday talabayag mo, nga inakinurikuran. Adan tupay pa kurikor ko, barbareng mo kayat mo. Amin to nga abot ko, kurikuram to kabyak ko. Jakilimet, jakilibak, nabayagin na jak ng kurikor. Ison sa tinak igur-igur, budot abot jak bayan majurjur. Ngem igisibit yak nilakay, kurikor ko inaldaw ardaw pay. Urayak lang agkat katay, imas kurikor na makapatay. Pangasim kadlaunay, takurikuran nakatupay. Ay na, sabali kami ng kurikor-hika. Wala, feel ko talaga. Ama, imasnan. HBO Records and Oyoboy Production. Alas 3 ti parbangon, mangigmo samit sa miwen ni aya. May sa papel na siraya ta si mo. Ako na ay ayatan ka. Sa anang pedyan ka, ket puso nagrupag ka, ngam di mo pulos pagarupen. Tagtagain pen na ka, tuy kantamang sagit tapuso. Tsagrayo ken ka, ngamin awan kapadpadang at kaunggak, awan makabulot ngadakat tuy puso. Sikalaeng biyag ko, ngamin awan kapadpadang at kaunggak, awan makabulot ngad
pagyan ka ket puso nga agropagyan ka ngem di mo pulos pagarupen tagtagain penaka tuy kang tamang sagit puso sa tagrayuken ka ngaming awan kapadpadang at kaunggap awan makabulod ngadda katoy puso sikalaeng biyag ko ngaming awan kapadpadang at kaunggap awan makapulo ngadda katoy puso Kaya po, agbuya kay latara po ta madama po ti kusi-kusi ti kusina iso nga na kaya po agbuya kay latara po ta dapat timawag iso nga paspasensyaan nyo nag-sound kay latan habang naka-headphone kayo madam na mag-live na aywan padaanan nyo gayam ti pa nag-live mo di DJ Arnel at takong DJ YouTube channel na po tatakano ti daw nga panang raffle na nagjupat nga cellphone kakapsat nga bakon nyo ng subsuporta iti Facebook page ni DJ Arnel Takmo baka mo na iso na basit santo siyak iso nga agbuya kay pa itabarbar mga ba kayo po ti cellphone sa dakto sa kay togbuya iti Facebook page marima na po ti kusi-kusi di ti kusina madama ti dalos-dalos kataglalawak iso nga ag-sound kayo lang tatan bye-bye hanak pagbabay agbuya kay latta kakapsat. You are listening to The Beat, The Music, one exclusive mixed by DJ Arjun. Kibaras Mix Club. DJ Arjun. Kibaras Mix Club. Kibaras Mix Club. Kibaras Mix Club. Kick the bass. DJ Arjun. Kibaras Mix Club. It's true.
Record. You are listening to the beat, the music, one exclusive mixed by DJ Arjun. Smack's in the way. Power Beats Club. Ladies in the party, let me see you shake that
El mundo te dice, welcome. Aquí tienes todo un planeta para ti. Basta DJs January, idol kayo! Drop the bass. Get
DJs. This is the mix of DJ Johnny. DJ Johnny. Makisayaw, makihakaw, maupo ng mas party mix club DJ. Hello kada kayo amin kakabsat nga na datoy unag iti YT tuy numutibiyang na imbaga po nga aldaw bigat malem ken rabiyo amin nga sangapada. Manipo dapat ito yan tuy numutibiyang na imbag nga aldaw yo amin Baching Joan Tandek ni Marjorie Leste ni Eliane Domingo Testament ken ni Mayo 24 ni Mami May ni Arceli Lizardo ni Manang Angelina Cortez. Thank you Manang Angelina Cortez ni Admin Princess Joy the Black. Testament ken ni Mayo 24 ni The Baker King. Happy watching. Testament ken ni Maribel Lizardo ni Admin. Da kayo amin nga guybuya iti dayto nga oras ni Angelica de la Cruz. Testament ken ni sino pa iti ada dito unog. Agyaman nagmet ken ni Marjorie Leste ni Princess Joy ni DJ Kevin Jackie Starman ni Jessica Coral. Agyaman nagmet ken ni Mami May ni Glenn Molina ni Kabagis di Takwait. Happy watching ading ani 2020 na imbag nga malim sir kung na nagkatik ang kabanti jacket mo 2020. Hello kada kayo amin ni Maribik Ugali Surya. Happy watching ni Marinel de la Cruz ni Lansky Cortez ken da kayo amin kakapsat. Happy anniversary Liwliwaken Rayaw dagiti OFWs nga Ilocano. Oray madama plansya kakapsat sumiriplat na tao ko na ni Manang Angelina Cortez. Happy watching kakapsat. Yam-yaman na. Madama mo aputi sagad-sagad. Naglalaw. Hello to Kabusligan Internet Radio ni DJ Kevin Jack Datoy. Happy anniversary Liwliwaken Rayaw dagiti OFWs nga Ilocano konana. Thank you DJ Kevin J. Starman. Paki-share, pakilapag mo tibalay mo dito ipa-subscribe ta. Kadagiti amoy nga 17 nga naka-online iti dayto yapo nga gundaway. Dawatik man tinumo tibiyang nga dikitan nyo iti balay ni DJ Kevin J. Starman iti Kabusligan Radio Internet kakabsat. Hello DJ, thank you kuna ni Maribel Lizardo. DJ, pakilapag mo manata balay mo dito tapadekitan ta. Kadagiti di sa sais nga naka-online. Inagpayag pa cancer ko na ni Princess Joy the Black. Okay, Princess. No, awang problema na Princess.
Hello to Mayo 24, happy watching. Kuna no Nobyembre 24, kuno no. Kung kayo kakabsat o dalang papanak basit. O madlaw datoy. Okay, ano sa niya po dito remix? Mas Martin Mix Club. Ano sa niyo po dito remix nga nakipatpatugtog barbarang hanak ma CPR ditoy. This is the mix of DJ. Hello, Eliani Domingo, out nagpay lang ta. Agisagana naktilang sumi ko na. Okay, Eliani, no problem. Kaya kiti amin na po nga hanga busy. Nga mabalin pa lang agi play, uno agdengag kay lata po. Yaman na kata kayo amin kakapsat ken kakayem. Hina bailon happy and blessed anniversary liwliwaken ray aw ko na ni Apo Gina pala na bailon. Thank you Apo. Ag-live na basit dito kakapsat tapos agisagana na mo ti aglalaw sa naktog live baka umunang ag-live ni DJ Arnel iti DJ Chef Arnel Apo iti YouTube na sa naktog live. Tano mga bakapaya po ti cellphone. Sino kata? Kadag ti sisiwid team. When no dagiti tawa-tawa girls iti mga bak iti cellphone iti daytoy ngaldaw padanan tayo iti YouTube channel ni DJ Arnel Takmo. Apo, sino nga takakabsat iti bapagasatan nga mga bak iti upat nga cellphone. Apo, nagpintasan. Kung may nakumamaki-raffle, baka mga bakak. Alaw ka na kayo amin kakabsat ken kagayem nga 13 million in the house. Kararag kayong kakabsat. Apo. Giling. Hello, kada kayo amin nga marimana po nga busy nga kusi-kusi dita kusina, dita salas. Ni Mami May, madama mo ti planchana. Hello Mami May, happy watching. Madama po iti aday so na yung trabaho na nabati na apo dito yung balay. Hello to Evelyn Talbo, kakapsat ken kagayem. Happy watching Evelyn Talbo. Kaya kayo amin nga 54. Oy, ikang kayo titipyo, da kayo nga dato YouTube tata. Buyaon nyo daday 1 year nga video idi November 24 nga impos ko dita timeline ko kakapsat dita wall ko. Buyaon nyo ta ito ti pagalaak iti question madamdama. Mahalanak to ti question di jaya po, di jayan ti YouTube, di jayan ti impos ko dita timeline ko nga video nga may isang taon November 24, 2019 kunana 1 year 1 year kunana kakapsat ano sa inyo nga buyaon uri ka may salang nga oras ajay
ijay to ti pagalaak apo ti question nga daduma nga nakipa-question madamdama. Baring adamit swerte sir kanana. So nga agbuya kayo dijay kakabsat ken gagayem. Dajay in post ko nga umuna nga live to mo tibiyang ijay to ti pagalaak ti daddo mga question. Oh, de ada tip yun nga 13 nga agbuy-buya. Kita nyo dyan ti video kakabsat da jay. Iso nga agbuyain nyo iso na. Noted ko na ni Evelyn Talbo. Evelyn Talbo, buyaam majay. Ano sa nga buyaam isura mo naging mabalin mo nga isura ti jay. Tayo jay naktumala question. Binuya ko, nalak na jay. Muna nga questionan kada may kadwa may ka-alone na po ti jay. Noted ko na da kakabsat. Happy watching! Yaman na ka po. Iti parang support tayo iti liwliwag kaya na rayaw. May isang tawon na napo titangatang iti tayo tingal daw. Gyaman na kakabsat ken gagayem. Iti ananos yo. Magbuy-buya. Kadag iti amin nga DJs no live da. Iti tayo nga Facebook page. Kas tama tapo tayo nga YT channel. Tuyo naman tibiyang. Share. Agyaman akmetiti na anos di DJ Kevin J. Kistarman nga mangtultulong kanya nga mang set up kung dati computer ko apo tanuhan na in set up hanak nga makalive iti YouTube channel ko. Thank you very much DJ Kevin J. Kistarman iti Milan, Italy. God bless you sir and your family. Kumusta kayo? Amin na po nga labas na dita Milan, Italy. Kastama tapo dita France di Manang Angelina Cortez. Manang Angelina, mapangkunto alan madamdama tayo sponsor mo. Mapangkunto daw asam basit. Agyaman nagmetit pa nagbubuya ni Eliane Domingo, ni Evelyn Talbo, ni Mayo 24, ni admin Maribic Ugali Surya, ni admin Princess, ni admin Cathy, ni admin Josephine Molina Suniga. Happy watching kada kayamin. Ni Catherine Cantor, happy watching Cathy. Bagam kini ni May taagbuya mo. Mabaling kayo, kakabsat kan kayo. Laglag ipinyo, alas 8, iti Rabi DJ Pilipinas. Iti panag-live ni DJ Arnel Takmo. Iti YouTube channel ng DJ Chef Arnel. Padaanan nyo, kakabsat. Da kayo po nga viewers, avid viewers ni DJ Tina, padaanan nyo DJ. Baka may isa kada kayo, upat kada kayo, iti mga bak iti cellphone. Tulad da kayong admin, no sino ti mga bak iti cellphone, tamamindwa, bagik di may isa. Mabaling nga tati mga bak tamamindwa di jay. Nagdi admin, siguro ni Maribel, ni Cathy, ni Maribic, ni Princess, ni sino pa ni Lovely Jazz, ni Risa. Padaanan tayo kakabsat no ada maalada nga igado. Dagiti admin si Liwliwaken Rayaw DJ YouTube channel ni DJ Arnel Takmo. Aglalo dagiti Sisi with Girls. Kita water girls. Kitantay man kakabsat no da swerteyo. Hello to Marinela Ruatus, ni Catherine Cantor, kastamat ni ipag ko ni Cathy Tolentino Molina. Happy watching kada kayamin. Alawending baring maramanan to. Konana. Si Kantiyo timang ted kanya mi bossing. Awan problema na Cathy. Noang kayo mga bak iti pa contest ni DJ Arnel Takmo ti cellphone ta mga bakak ti loto ditoy uray saglilima kayong cellphone. Ag milyonaryo nak ti loto ditoy saglilima kayong admin. Kakabsat karito ni mo tibiyang. Basta mga bakak ti loto uray saglilima kayong cellphone ng admin itid ko.
Hello to Manang Mila Aquino. O tandaan nyo, once nga nangabakak ti Loto, ag milyonaryo na automatic awanti ado nga patang. Apo bosing uray may salang. Uray may salang ka na naman. Okay, uray may salang kakapsat kin gagayem ko na ni Kati. Awan pa'y mati ado nga bayad tayo ti Facebook kasano nga no sagagay sa kayo 13 kayo ta 5,000 ti may sa apo inang. Alanusan tayo at barbarang umado nga mo ti bayad ti Facebook tano ada pagbibingayan nyo. Apo bossing waray may isa lang ka na 17 nga naka-online kakasanong dati viewers kakapsat agre-reader na. Ay madanagan ta kita antay to apo ti paglalailangan paglalaingan na ta nagrigat apo ti ag promise ditoy tapos ja matungtong pal mabainak kada kayo apo handmet nga puno puro admin sir pati met viewers ko moon ko na kita ni Marjorie Leste agririta yak to met la magamit tali mga Hello to Apo Milakino, good luck nga rod ading. Kyo manang ikararagdaman na po da kayo Apo nga naling nga mapan makimismisa. Ta ikanak ni Apo ti ado nga swerte, blessing. Tano may share kumula kada kayo kakapsat. Okay, na da blessing Apo nga maawat ko. O agsubli mula kada kayo, ikang kayo, promise. Hanak nga maawan iti liwliwa, hanak nga maawan iti YouTube, hanak nga maawan iti Facebook, baka no nga baka sir ka, goodbye Facebook, goodbye YouTube, goodbye liwliwa, hanggang parangan ko na. Samad kakabsat. Oray si kami nga avid viewers ko na ni Apseli Lizardo. Una po kakabsat. Narigat kami tayong kari-kari. No na ba? Nang nangala ko maapo ko. Muyo po krisis ti bulsa dito. Tata. Ag sakit ti bulsa. Ag cancer sa pa yun. Wandama. Danag 17 na po na online. Thank you very much. Padaanan nyo po iti pa nag-live ko mo damdama. Agkakadwa tayo tumanin paano natay ko nanan nya di topic tayo di kalmanan ukol kada kawal kawali kada bagas kakatawa na kayo bagas noklalok ti papapakestyon ko manutin na ipakwestyon ko di damdamo 15 tapos di kalman mga 18 Yamuno to kalman 18 no 7 no 8. Tapos nagpa-question ni DJ Ryan di talo adupay tinabati nga question na po para nga ang kupay na consume dagiti ay sponsor nga preload nga isagsagot kada tayo dagiti apo ag sponsor. Thank you kini Manang Mila Miranda, ni Manang Angelina Cortez, ni Admin Maribel Escalona, ni Kati, kastamit kin ni Maribel, ni sino pa yung duma, ni Gemary, ni Cheryl de la Cruz, ni Rosette Katimpuyan, kastamot kin ni adupay jak may kabesa madamdama iyalang ko apo nagiti mang bayabay kanyak no ag live na kiti Facebook page tayo kas panagyaman na itiliwliwa kada kayo amin kakabsat iti daytoy nga aldaw 1 year anniversary na kakabsat ken kayo thank you
Agsasala kayo kagta, agluto nak paya po agluto nak, tamang isa nakasaang na makidin. Agsasala kayo pa ilang kakapsat hanak palag parparang. Agsagal-sagsaga nak. Buya kayo dun kay latta kakapsat kan gayam giti 13. Isalayo habang agplan-plancha aglablaba ka nagluluto kakapsat dagiti naka-headphone naka earphone agsala kayo iti balse tawray siya kag agsala na mo dito bye bye hanak palag parparang nga po bye bye pailang.
the mix of DJ Johnny. Magsayaw, makihataw, paupo ng mas Party Mix Club DJ. Bagai bidadari, bidadari di hatimu. Hei sayangku, lakukanlah diriku seperti seorang ratu. This is the mix of DJ Johnny. Alright, patay dyan mga chong. Diriku, ini aku cantik, bagai bidadari, bidadari di hatimu. Hei sayangku, lakukanlah diriku seperti seorang ratu. Ku ingin dimanja kamu, kamu lagi manja. Ingin dimanja, ingin berduaan dengan dirimu saja. Kamu lagi cantik, bukan so cantik, cantik-cantik ini hanya untuk dirimu. DJ Johnny. Sayangku, ini aku cantik, cantik bagai bidadari, bidadari di hatimu. Hei sayangku, lakukanlah diriku seperti seorang ratu. Ku ingin dimanja kamu, kamu lagi cantik. Kamu lagi cantik. Kamu lagi cantik. Pengen berduaan dengan dirimu saja. Emang lagi cantik, tapi bukan so cantik. Cantik-cantik ini hanya untuk dirimu. Emang lagi manja, pengen dimanja. Pengen berduaan dengan dirimu saja. Emang lagi cantik, tapi bukan so cantik. Cantik-cantik ini This is the mix of DJ Johnny. Hello. Hello kada kayo, kakabsat ken kagayem. Salayo. Isalayo apo. Sala. Haz tu desayuno más delicioso con Philadelphia Light, el sabor de siempre con un 40% menos de grasa. This is the mix of DJ Johnny. Mas Party Mix Club.
Pwede mo mahimo sinay skalipat Karoon nito magsige na lang lahat Sige ko na una sa gumat Ulog na labat Mangitagdagan Mangitaginaw Aron dili masudan Imong ulog agaw Apalang itagulat-ulang Imong dudong Manong ikaw nagpadala sa mga kaibigan Ganun sa pagkakas Hello kini Lorna Domingo ni Mary Joy Basilio ni Septembre 11 ni Faith Marie Gumarang nagyaman nagmet kini Mayo 24 ni Miaka Miska ba ito? Iyaka Antonio to Ana Derek happy watching kay Manang Susan kay Susan tayo happy watching ni Mami May ni Melanie Antonio ni Catherine Cantor ni Marjorie Leste ni Risa Sebastian ni 2020 agsala tayong kakapsat ko ni 2020 agyaman nagmet kini Hamad Alay Bani okay ni Marinel Arwatus ni Evelyn Talbo ni Maribel Eslabon Lizardo ni Joy Jane Vidal happy watching ni Baker King ni Catherine Cantor Evelyn Talbo happy watching kada kayo ani. Hello to Dian Castillo, Manang Angelina Cortez, ni Risa, ni Eliani Domingo, happy watching kada kayo. Amin nga 13 million in the house. Hello, agyaman nagpwede ti kabusligan na radio internet ni DJ Kevin J. Starman, ni Arceli Lizardo, ni Antonio na Isem, ni Raisin. Hello Raisin, di ka magun-un ni Raisin. Miyaka ko na Antonio. Hello, Miyaka Antonio ka no. Hi to Raisin, happy watching Raisin. Ayaw na siya laom, kasati na lang Ayaw na siya handong, kasati na lang Maabutan na lang, hanggang para kanimo Ayaw na siya sipa o kasati na lang Ayaw na siya laom 13 million in the house. Ayan, may jacket ka na Raisin. May kakati jacket mo. Kumalambing ka. kanimo Ayaw na siya isipa o kasati na lang Ayaw na siya laom, kasati na lang Ayaw na siya handong, kasati na lang Ala, na-delete ko mo doon si ka Raisin. Warka. Awalan na. Na-delete ko, time out ko na nang utan. Raisin, comment ka pa Raisin. Time out ko na nang utan. Abaw. This is the mix of DJ Johnny. Hello Raisin, na-time out kumutan sa bali mo tinay pindot ko. Sorry Raisin, napindot ko, time out kumutan na. Akay mo may sublime. Okay, ikakabsat ken kayam ni time out ka doon Raisin. AliExpress tiene Kasano pa may antam Raisin, sabal-sabali mo tinay napimpindot ko. perros, mantas, sillones. No te quedes con Okay, Raisin. Happy watching ng ni DJ Arnelon nga nag-live in kakapsat. Sayaw, makihataw, kaupuran, Kitaman. Mix Club DJ.
Mix Club. Problema'y isayaw. Problema'y isayaw. Problema'y isayaw. You're listening to The Beat with exclusive mix by DJ U1. Sayaw, 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 sayaw. Problema'y isayaw. Sayaw. 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 Ikiling mo at susundan ko. Ang lewang mo, susundan ko. Ikiling mo at susundan ko. Ang lewang mo, susundan ko. Problema'y isayaw.
DJ Ruel. Ikaw raga, ikaw ra jud ang igugmaon ko. Ikaw ra, wala na'y lain pa. I love you so much. Ikaw raga, ikaw ra jud ang igugmaon ko. Ikaw ra, wala na'y lain pa. I love you so much. Mo'y pag-iubad ang pag-igugma ko kanimo. Bisan maglinaw pa man o magbagyo. Baby, you know, bisan asa ko mo adto. Ikaw ra'y permina sa huna-huna ko. Ang imong tingog makawala o kilantan. Kalamis akong gibati, di na jud mapunggan. Di na ko kaya nga mawala ka. Kay ikaw manggod ang ako ang prinsesa. Pagmata na ko sa sayo sa kabuntagon. Ikaw dayon ang akong pangitaon. Di mong gipukaw ang akong kasing-kasing. Di na ko itukod, nilugon pa pagsalain. Ikaw raga, ikaw ra jud ang igugmaon ko. Ikaw ra, wala na'y lain. Kada kayo amin na po agbuy-buya. Thank you very much. Kakabsat ken kagayem. Ket ayang ko na po tagpakada iti dayto nga oras. Thank you very much kada kiti agbuy-buya. Mapangkolan na kiti ubing. Kakabsat ken kagayem na po. Mapangkolan kiti ubing. Kalauna na po. Live nak madamdama. Thank you. Kada kayo amin na po di ayat yung nagbuy-buya. Nagdagdangag. Iti dayto ya po nga panag-live. Tinumutibiyang. Thank you very much. Kada kayo. Bye-bye! Madamdama po iti Facebook page sa live na.